Aumina segnatorina. Segnatorina. Senior pastor, ngibingelela senior pastor, ngibingelela umama uMohalimeli, ngibingelela u-aunty, ngibingelela ubabukifani, abazalwane ngiyamcela nje uNkulunkulu angisize ngibambe konke. Haleluya. Ngoba yonke into esiyenzayo siyenza ngamandla okusizwa uNkulunkulu. I stand for correction. Kulesi sikhathi sisazongena kusifundiso, ngibingelela nje lonke ibandla kaNkulunkulu eliphakathi kwethu nama ngifuna ukuchitha amaseko. I have only 45 minutes. Sizokhuluma ngomkhuleko bazalwane. Sizokhuluma ngamandla omkhuleko. Ngizozama nje nami ukuthi ngingene straight to the point. Sikhuluma ngama-dynamics omkhuleko, ukuthi yini umkhuleko, yini ukuthandaza, yini kusemqoka kangaka ukuthi masifunda incwadi kaLuke sithola uJesu eyindoda yomthandazo, ngoba uLuke usivezela uJesu the prayer man. uLuke usivezela uJesu indoda yomthandazo. Ingakho ethi ngifane noJesu elokhu ethandaza. Uthi mangibe njengoJesu. Uyabo bakhuluma lezi zinto abantu abadala ngoba babezama. Siphile esikhathini esinomsindo. Umsindo wenza ukuthi singabe sisababikho isikhathi sokuhlala ulalela. Uthola umongo ukuthi uma kukhulunywa ngokukholwa yini ukukholwa. Yiziphi izinto eziyinsika bazalwane thina abazalwane esitholakala simile njalo, kanti yingenxa yokuthi saphiwe ithuba wathi wahlala phansi mfana awazi wena ukuthi kwenzakalani la. Thula ulalele yiswa. Ingakho ethi ubehlabelela umluthela athi ngiphe Jesu ukuzwa ukuba kumnandi, ngoba ngenkathi uzwa utholakala umuntu ohlukayo kwabanye abantu abasha, ngoba khona izinto oyizwile uhlalile wabalalela abantu abadala bekhuluma besho ukuthi ungakwenzi lokhuyana lokhu futhi ngenza ukuphumelelisa, kodwa nakho ugade nalabo bangani bakho sokunikeza isikhathi somthandazo, uthola ithuba lokwazi izinto abanye abantu abangazazi. Sikhumbuze siyabona babeka amatende lawa kwenziwa imikhuba kuwo, ungayi wena lapho ngoba we know ukuthi iziphi izinto there behind ukwenziwa kwakho konke lokho. Izinto ey'njalo siyithola emthandazweni la khona kungajahiwe ivesi nesambulo, kodwa kuyiwa kuNkulunkulu.
khona ikhathi ezayi-organize babandleni kwakuthiwa ama-whole night prayer. Ngeke ngakhuluma ngayo le. Ngathi kwakuthiwa kuyohlangana kwi-whole night prayer. Nithi nijaha ukuthi nizofica iy'nsimbi. Excuse me, nifica abantu abadala bey'gqokela amatshala. Nithi nibheke iy'hlala zikho iy'hlalo. Kube kwamatshala lapho abantu bayihlalele ey'ponjini ogogo. Athi hayi besizothandaza. Bafice bebhincile futhi bengaswenkile, begqokile nje, begqokela amakhaza. Itshela ukuthi kuzoba nale hype yangesonto. Uma ufike kunesimo nje, kunesimo ongasazi nawe. Yabona isimo esisindayo, into eyenzakala la endlini. Ingakho abanye bahluleka ukuhlala la ngoba kuyasinda, ayenziwa lento ejwayelwe lapha ngaphandle ngoba la yindawo yomthandazo. Ungathandazi kwasho umama wathi ungathandazi ngeke kulunge la esihamba khona ngoba sihamba kwenye indawo. Sihamba kwindawo edimandayo ukuthi sibe abantu bomthandazo. Sibashayile izandla bazalana abazalane besakugela. Thank you Jesus. Yazi ukuthi into ewudala ukusuka ekhaya uze enkonzweni kulezi zinsuku nje. So we appreciate you, Bangwele, as you have come to our midst. We love you. We honor God for you. And we pray that you will qhubeka khona ikulethi liyane amhela bahethi ba ngicabanga uma nikhona phakathi kwethu siyathokoza kakhulu bahethi uma nikhona nami ngalifunda ngalibamba ngendlela lesisuthu ngizosikhuluma iklasi buwa sisuthu iklasi uthi uJesu mekhuluma nabafundi bakhe kuJohn chapter 14 bazalwane singene esifundisweni sika 45 minutes sasekuseni. Sizokhuluma ngomthandazo. Ukholo insindiso yonke imi ngomthandazo. Uma entsindisweni singasathandazi sesigijimisa imali kuyonakala ngoba imali ayingene entsindisweni uma umthandazo ungekho nemali ihluleka ikhona. Kukhulunywa endabeni ukuthi South Africa is the richest country in Africa. Kodwa kutholakala izinto ezibhedi imali ikhona ngoba imali ayimsizi umuntu. uSolomon wamshiya namamiliyoni uDavide kodwa uSolomon wabuka amamiliyoni wathi angeke angisize lamamiliyoni wathi uNkulunkulu ngicela ungiphe ukuhlakanipha ngoba uSolomon wayefundiswa uyise uDavide ukuthi Solomon mfana wami ngiyathandazwa noma ama-resources ngiwisho ngikushiyele wona kodwa ngiyathandazwa Solomon. Kuyayiwa nami ngangihlala nezalukwazi ezayihlabelela sithi yifunde inkosi usemthandazweni uzintando yakhe we want to establish families. We want to start mentorship programs. Siyabona South Africa kunale resource eningi kunayo abantu bayazala eSouth Africa. Sigcwalelwe izingane. Lezi izingane zonke makuyibuka ebusweni they are filled with wonder. They want to explore. They want to know things. They want to grow. They are hungry for opportunities. Kodwa sizalelwe emhlabeni we-limitation. Uyayibona iy'ngane mase esikoleni zifuna ukudlala, sifuna ukufunda, sifuna ukwazi izinto. Kodwa isimo ezizalelwe kuso siyaba-constrain abantwana bethu. Bagcina betholakala benza izinto ongafanele bayenza ngoba they want to explore. Abanye batholakala benza ngisho ucansi besiy'ngane ngoba ayikho into enye eseduzana abangayenza. So siyakhuleka kulezi zinto ukuthi njengebandla uNkulunkulu akasiphe ama-resources ukuthi siyithathe le y'ngane ezihlakaniphile kangaka. Ngoba ingane yomuntu omnyama ihlakaniphile, that is standard. Akekho umuntu emhlabeni ohlakaniphile njengomuntu omnyama. Akekho, sinomhlaba onje namhlanje ngenxa yabantu abamnyama.
kuyagezwa kuyagqokwa kuyaphekwa kune-fashion kune-knowledge kune-literature kunokuba literate kunokubhala kunokufunda kunokuthandaza umuntu omnyama noJesu wasuka eMiddle East waya e-Egypt ngoba eyofuna ulwazi oluvela kumuntu omnyama noJeroboam wabalekela uDavide wabalekela uSolomon wabalekela eAfrika yothola ulwazi wabuya ukuthatha ukhosi emva kokufa kaSolomon iAfrika noma sibizwa ngomlungu siphi Afrikaners kodwa sesiyaqhubeka ke lapho kugcinwe khona kune knowledge kodwa ngoba abantu bafakwe kwi-environment ingulube ayilona inuku no ukuthi yazalela odakeni yakubona udaka kuyiyona impilo yasala isiphila ngalo udaka kodwa mawusibheka abelungu bayifuyile ingulube eziyaphethe they are not dirty iyathanda ukugeza nayo ibe pink ingulube ipink ipink kodwa ngoba izalelwe odakeni yazi udaka ithola lesizwe bazalwane kufanele sikhuleke kulezi zinto ngoba uyabona ukuthi sesikhulume saze sashelwa amazwi sesidebate sesishaya isono kwaze kwaphela ngisho inswazi uyabona abazali khona abanye abazali namhlanje abangasathethi hayi ngabuza abanye umama ngathi yazi ngifike eMlazi ekhaya ngafica uma akasathethi athi yazi uma akasathethi uma ngimaze thetha futhi ngoba nakhona uyavukwe ezinye izinto umuzwe esethiwa ngishiqamba ngoba uyathetha kahleki so akayifuni into engonga akafuni ukuthi uhambe indlela ayihambile kodwa kulezi insuku akasathethi sayithule sikambuza abanye omama bathi yazi umuntu wesifazane mfana wami ufike esikhathini la ukukhathala khona akusasho ingozi umuntu omdala masefike la khona engasasho awona isuke sekonakele umuntu omdala esefike esigabeni la engasakhuzi engasayani engasasho sithi sizulu kuya kukhule nokhula Yawo umuntu omdala masefike lapho kusuke sekunakele ngempela la engasakhuzi eseqala ngisho ukukhuluma nabantu baphela banezimoto manje banemizi baganiwe ba-powerful ba-intimidate ayisekho lento ethi kirude mme kirude kitla umamele kimamezi kitla ulwa khawubula kirude because I want to grow. So, umthandazo lesikhuluma ngayo namhlanje sifuna incwadi kaSamuel chapter number 1 verse 1 bazalwane siphuthumeni. Sibona abantu abawufola kuSamuel chapter number 1. Sibona uNkulunkulu, sibona uHana, sibona uEli, bese sibona uSamuel. Uzokhuluma ngomthandazo ukuthi wenzeni. Bese sibona isizwe sama-Israyeli. Ake sihlanganise isizwe sama-Israyeli sasidinga umpristi. Ekhona umpristi. Umpristi wama-Israyeli wengasekho endaweni yakhe yokuba athathe isizwe sise kuNkulunkulu, uNkulunkulu ekhona enamandla ukusisiza isizwe. Kodwa ngoba umpristi akasekho endaweni yakhe, isizwe sasiqhubeka siphila kanzima. Umpristi ekhona, uNkulunkulu ekhona enamandla, kodwa engakwazi ukubasiza abantu ngoba indlela zokwenza ukuthi asize abantu zazi compromise. Bese kuba khona umfana okuthiwa uSamuel ozalwa uHana, umama owaqhamuka esithembeni. Kulesi sithembu ayekusona wayethathwa kancane ngoba kuthiwa wayeyinyumba. Ngokwabantu wayeyinyumba kodwa ngokaNkulunkulu, uNkulunkulu wayethanda lafika isikhathi. So abantu babona inyumba, uNkulunkulu ubona umama ozozala umpristi okumele singcweliswe isibeletho sakhe. Ngoba kuthiwa wayesivalile isibeletho. Masifunda iBhayibheli kuthiwa abantu babethu inyumba kodwa uNkulunkulu wayethi ngisakumisile kancane. Jesus. Awuyona inyumba ukuthi nje ngisangcwelisa isibeletho ngoba lethe ezohlala la kuba kuyonto ejwayelekile.
And 2, imbewu ezokukhulelisa ayingcwele. Umyeni wakho is not a holy man. So kufuneka uqale kuthandazwe ukuze umhlabathi ukwazi ukuthi uncorrupted the corruptible seed. Ukuze mayingena imbewu kamyeni wakho kulesi sibeletho, ifike lesi sibeletho sivundile. Sifike sisidle umndola kwembewu yamyeni wakho ukuze uzale uSamuel. Ngoba siyakuthola futhi ukuthi noma sezele uSamuel amadodana akhe aqhubeka aba nomndola. So yabona umthandazo ukuthi wahamba ibanga lokuthi uSamuel noma ubaba wakhe kune genetical inheritance yesono, kodwa isono singakwazi ukumbusa uSamuel. Waphila nabafana abadla isono phakathi enkonzweni, wakhula enkonzweni uSamuel. Haleluya bazalwane, yakhula insizwa phakathi kweinsizwa ezidla isono. Yakhula insizwa ibabuka abanye abafana beganga ingagangi ngoba kwathandazwa ukuthi azalwe uSamuel abe umpriest ozozwa uNkulunkulu engasaziwa umuntu, ozomuzwa alizwe iphimbo likaNkulunkulu lingasaziwa umuntu, understand uNkulunkulu engasa-understandwa. Okuthiwa-ke ngalesa sikhathi-ke iphimbo likaNkulunkulu lalingasazwakala, lalingasajwayelekile, laselinjengegolide. uNkulunkulu wayengasavamile ukukhuluma, hayi futhi ngoba wayengavamile ukukhuluma, wayengasekho umuntu okwazi ukumuzwa. Inamandla into eyathandazelwa ngoba mayathandazelwa it outlives the struggles of time. Into eyahlalelwa phansi yathandazelwa ayidingi ukuthi uyisize ngenyoka nangemithi. Into ayithandazela ithi mayisifikile noma usukhathele wena udonsa uyona. Into ehlalele emthandazweni ngizwe umama echaza ethi after iminyaka ethize kwaphinde futhi kwabuya imthandazo yabamba izinto after iminyaka ethize zabuya izinto. Ngoba into yahlalelwa phansi, abanye basho bathi sinemishado namhlanje sayathandaza noma sesikhathele thina kodwa sekusebenza umthandazo. Umshado uqhubeke ungasaqhutshwa ubungcwele bethu nokuthembeka kwethu, kodwa ukuthembeka umthandazo. Umthandazo wathembeka esefikile uJesu ngoba noNkulunkulu kade aqale ethandaza. Uyazi uNkulunkulu naye uyathandaza, ethandaza kuye. Ngoba kuthiwa kade kwakulindiwe ukuthandaza 2 years uMesiya. Umthandazo uthembeka ngisho mina ngingasathembeki ukuthembeke wona. Umthandazo bazalwane uyazi njengoba sonke sihleli phezu kwemthandazo yabazalwane abake bakhonza la sebengasekho bona, kodwa imthandazo yakhe iyabe ikhona. Yakithi mangena kule building engale yathi uNkulunkulu wathandaza kwakhiwa le building sikhumbuzo. Lesonto engale uyayizwa umthandazo, uyawezwa amazwi ogogo. Yabo thina abantu bakamoya ke siyakwazi ukuyizwa imthandazo. Mawungena nje kule sonto engale uyabezwa umthandazo bethi inkosi nje. Bazungeza ifoundation ingakafaka. Hallelujah. Jesus. Izinto engasaziwa lezi. Ayisakhulunywa, ukukhuluma indaba ye-program yebala. Ayisakhulunywa lezi. Thina sinama gifts akamoya esiwasebenzisayo abantu ngifuna umsebenzi mina. Ngiyathandaza. Ebese ngiyatshena kusenthiwa sikhumbuzo ungafiki ngesikhathi sabanye wena fika ngalesi sikhathi. Ungayifaki iperfume yakho izofika iphathe kabi iboss akayithandi iperfume oyigqokile, ungayifaki iperfume gcoba ithini. Ungayigibeli le tekisi khona into wrong kule tekisi ozokufakela omunye umoya idlulise nethathe elandelayo. Uma uthandazela ukuyofuna umsebenzi ungahlali nalabazalwane la. Hamba ohlala wedwa. Noma uthandaze nalabazalwane uyatshelwa. Amen. Thina sinomoya oyingcwele phela bazalwane. Enye into nje ingozi ngathi ukuthi sinomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele akulona igama nesibongo. I-description nje umoya ongaziwa. Ingakho kuthiwa ke umoya ongcwele. Ingakho futhi umoya ongcwele mase ngene kimi angilibele ngichaza yena ngoba kwathiwa akazi ukuziveza yena. Uyokwambula uKristu. Ingakho sibagada labo abahlali besichazela ngomoya ongcwele ukuthi bangenwe yimuphi umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele kuthiwa akayikwavula okwakhe
uyovula okaKristu Jesu, uyosambulela uJesu. Akusho ukuthi akazukhuluma ngaye. Uzokhuluma ngoJesu omthumile. Njengoba noJesu wathi befika wangakhuluma ngaye, wathi yonke into engenzayo kaBaba. uJesu ke wayekasha emva kwecredit kaBaba. Ukuthi hayi baba ongithumile, ngiyabonga bakuthiwa ngizwa njalo. Ngasekuseni kuthiwa wayevuka ekuseni uJesu atholakala sentabeni, abuya nomuluke phakathi kwabafundi bakhe. Bathi uphi asiqhubekele uzosithola ngendlela bambone sehamba pheko olwandle. Ngoba nalo ulwandle lwadideka ukuthi uJesu noma uNkulunkulu sizomithisa kanjani uNkulunkulu uma liqine libe ukhokhola hambe pheko. Abantu bomthandazo, umuntu omthandazo uyingozi bazalwane. Umuntu omthandazo umboneza lapha. Uthi wena ngeza, lithi nisaqalaza nibe ningabe nisambona. Uthi usashonephi ntwana ngiyawusengale. Ngoba umuntu weprayer akekho umvimbi. Uyingozi umuntu omthandazo. Umuntu omthandazo uyingozi ngoba ubamba ngisho abantu abangivalela indlela mama. Kuthi kuhlangene nje bethi bephazamisa abantu izinto abanayibona umuntu omthandazo ngoba umuntu omthandazo is instructed. Nimthole sethule nje kwesinye isikhathi uthi usethuleleni ke manje. UHana wayengazi ukuthi sivalo uNkulunkulu isibeletho sakhe naye wayesekholwa ukuthi uyinyumba. Kodwa wadlule kubeni inyumba waqala waba umuntu omthandazo. Isimo sakhe khona into ayishiwo omunye umvangeli ebandleni eMlazi wayethi isimo sakho sizokufundisa. Awukwazi ukuthandaza, isimo sakho sizokufundisa, uzothandaza. And lento ayishiwo yayisenza simane sivula amehlo ukuthi uthini ke lo baba manje. Athi your situation will teach you. Sikufundisa isimo sakho, uzofunda ukuthandaza. Sikufundisa. Awukwazi ukuthandaza, isimo sokufundisa. Izimo zethu zizosifundisa, athi zibe kuzosibulala. Seyaphela isikhathi sakho. uHana wagcine esefundiswe isimo, haleluya bazalwane, ukuthi methandaza akaye ukulibeletha ipenny na this penny na that. Wathandaza umthandazo wazomfundisa ukuthi uma sizocela izinto uNkulunkulu asilibele sikhuluma ngezitha zethu. Usunezitha wena. Umthandazo omfundiswa ukuthi mawuthandaza, musukuthandaza ubheke into zabantu nezinto ezenzeka kuwe. Awufuni inhliziyo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufunani? Umthandazo wafundisa uHana ukuthi isizwe sishoda ngompriest. Washintsha umkhulu kwaNa wangabe sathandaza ukuthi uNkulunkulu elungidilele nophenini uyamhlupha. Washintsha umthandazo wangabe sasho ukuthi ngifuna ingane. Wasecela according to isidingo sikaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu kushoda umpriest lesizweni sakho. Nginikele ingane engiyifunayo. Mase ngiyitholile ngizoyibuyisela ku yonke lento yenzeka kephi emthandazweni. uNkulunkulu ngicela umsebenzi, ngibonile ukuthi kunesidingo esiku-A, B, C and D. Munginikele umsebenzi. Ngicela ukuthi ungenzele umusa ukuthi ngithembele ngenze u-A, B, C and D ngoba izinto asizenzi ngamandla noma futhi uthembisa kuNkulunkulu. Ngicela ukuthi wafaka ama-disclaimer. Ungathembisi nje ngoba ngenze ungathembeki. Uthi mawuthandaza ukuthi uNkulunkulu ngicela unginike lokho, bese ngicela ukuthi ungenzele umusa noma ungenzele ifavor noma ungenzele ungisize ukuthi uma sengikutholile ngibe sengenza lokho. Ungathembisi ngoba uNkulunkulu awukwazi ukuthi uma usuthembisile bese uyashintsha. Phela yena ulalela akashintshi. So uma khona inceke yasho njalo athi sikhumbuzo ungathembisi. Ungalingi uthembisa. Never make a promise, never. Yonke into yakho ishina amalupolo, ilupho nje ethi uNkulunkulu uthembisise. Uthi kwena wenza njani uyayisiza ukuthi ungehleki isiqalekiso kwento wathembisa wangafesa. Wathembisa ukuthi uzothola 10,000 ukhiphe 8,000. Wathi usutholile 10,000 walibuka 1,000. Nali 1,000. Funeka niye kumfundisi.
uthi awungeke uthi nali 1000 ufuneka liyaphi 1000 uliswa ungaluhwebanga lihambe u10,000 nakho nali 1000 qala mthe igrosa phela ni kodwa wathembisa hayi usho njalo kuthiwa wathi ndodakazi yami njengoba usudathe kahle cela noma ungacela ngisho afombuso cela noma yini yahamba yangawayi indodakazi yathi ubaba uHerod uthe ngicele noma yini wathi usho njalo wathi umakhamba oqela ikhanda likaJohane uMbhaphatisi aqapha ukuthi ithembisile inkosi ithi is finished so ayisashintshe hayi ithembise phakathi kwephuthwane ithembise phakathi kwekhulu waqapha ukuthi inkosi ithanda ingathandi funeka iye ejele iyomgenga uJohane wafa kanjalo uJohane wafa kwenziwa isithembiso esenziwa carelessly funa khona kulawo ukuthi wamele iqiniso nje washo ukuthi lokho kuyisono kurongo so njengoba usukwenzile but asikhuluma ngomthandazo labazalwane ukuthi umthandazo xa sengiyichazile lezo insika zokuthi uma sithandaza funeke sibe abantu abathandaza ngenhliziyo kaNkulunkulu uma sithandaza funeke sibe abantu abaqale babuze ukuthi uNkulunkulu ufunani ebese siyayibuza thina ukuthi sifunani ebese siyocela uNkulunkulu njengengane uma ithi okay sonke sidlile kwazi washaya u3 entambama ubaba angazi noma unani noma kanayi imali kodwa ake ngiye kubaba kufike ngithi baba ngicela ukuthi usithengele isinkwa esizosidla nabafowethu then ubaba uzothi wonderful noma imali ingenayo kodwa noma ngangena enkingeni yemali lengane ikhulile ayifikanga mina athi izocela isinkwa sayo ifike athi izocela isinkwa bazosidla bonke nabafowabo uNkulunkulu wahlonipha lokho mohana lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdedela uSamuel awasiqhathi sibele emva kweminyaka ngoba amadodana kaPheni naye esekhulile kusho ukuthi kwasekuneminyaka ehleli ekhule kumkhuleko orongi ekhule kumkhuleko ongaqondene netatu kaNkulunkulu bazana kuyenzeka kuphela iminyaka ukhuleko ukuthi izinto engaphendulwa ngoba ukhule kumkhuleko ongaqondene netatu kaNkulunkulu into yenza uDonald Trump ayibambe kanje eSouth Africa ingoba bafika bacela imali beyicelela abantu ababanikezile abantu ubaba beba bafika lapho bathi bacela imali beyicelela abantu napa abantu basahlupheka namanje so uyabuza uTrump uthi iphi imali yakho kufuneka anikwe imali yakhe and futhi uyayifuna imali yakhe ingakhetha uJesu nikala uKesaro kaKesaro niNkulunkulu kaNkulunkulu so if you dance with the snake be careful, it will bite you one day because a snake is a snake. It will always be a snake. If you sleep with something that has got germs, fulala nezinto ezingcolisayo zizongcolisa nawe. If uhambe uyocela usizo ebese ungazenzi izinto ocele ngalo njengoJudas. OJudas babasho ukuthi lamafutha abiza kangaka azofakwa enyaweni kaJesu ngabayathathwa yohwetshwa kuyonikezwa abaphofu. uJesu afika ibamba lethu ukuthi hayi nakho lomhlola usuvumbuka la kubafundi manje labantu ababhizi bahambe bayocela imali phesheya kwelwandle babuye bayidelela abantu abaphofu babashutha ama-street kid la igcwele emgaqweni babhale incwadi ngabo bese behamba bayocela imali base kufanele bazobasiza babasize kufanele basize so lethi indala lento yocela imali kodwa ingasetshenziswa so noma ngisho amafutha esenikelwa kuNkulunkulu kwatholakala kulenkinga akhishwa amafutha wagcoba enyaweni uMaria ezathatha ngishilo lezakhe akasasule kuthiwa kwakhona enyakazayo uJudas Iscariot yanyakaza yahlule kuyibaba wakhuluma wamanifest amawubheke lamafutha yazi ngabe imali engakana nesiyenze ngalamafutha azogqotshwa enyaweni kaJesu Judas ukomplaina ukuthi sinikeza uNkulunkulu okwakhe ukomplaina ukuthi sikhonza uNkulunkulu kanti lamafutha kwakumele enzeni ngoba phela wawadala uNkulunkulu amafutha ukuthi agcotshwe yena umthandazo uveza izinto enjalo so abantu ingakho
lisho iBhayibheli uNkulunkulu wethu uthembekile kwabathembekile nakubo abangathembekile naye akathembeki yajika naye abesigibeni ingakho kusho njalo babantu bahlakaniphele nje abanye uyomthola umaqondana uyomthola ofana nawo ungenile uTrump ubabambe ngophongwana ungenile phakathi ebamkhiphe bathola umaqondana athole njengabo ibabambe ngophongwana bayakhala manje engukhala bona abayekwe belapha abapheke ngenilo njengabo kade babekhala abantu kade babekhala abantu ekhishiswa imali uyithela this and that kodwa bengenzelwa izinto ekufanele ngabe bayenzela umkhuleko ke lo osebenzayo phela uthi sizwile ukukhala kwabalahlekileyo siyabathandazela Nkosi mabaphili sizwile ukukhala kwabantu bakuthi ngizwile ngibonile ngehlile kwakala ukuthi iGibhithe lonke manje kumele libe ngomsehlile omdala mnethu usehle phakathi komkhosi wenyoka ngoba iGibhithe kwakuwumbuso wenyoka ingakho nemkhale yabo yayinenyoka kodwa wakala ukuthi usengenile manje omdala mnethu uthi umuntu kuthiwa bawubona nabo umuntu bathi hayi akuyena uMose umuntu for 400 years ehlukunyezwa nakhona futhi bahlukunyezwa nje uNkulunkulu wamtshela uJakobe ale Jakobe kuyofika isikhathi la uya kwesizwe oyohlukunyezwa khona for 400 years so ukugqilaza kwabantwana bakwaIsrael eGibhithe kwasekwaziwa kwasekulindene ingakho makuthiwa kwavuka inkosi engamazi uNkulunkulu waJosefa yathi asihlakaniphele maqondana bethu izinto ezenzeka kuthina lezi angithi sihlakaniphile kuyazi ukuthi sihlakaniphile sizala kalula abantu abamnyama they are good at giving birth ngeke ukuthinta umuntu omnyama ngomsana they give birth like it's a sport yabo sesithi siyazalana siyanda senziswe futhi nakhona ngeke usithinte sizala uthi uyabheka uzala umzukulu ukuze nabadide ukuthi ubanike ugogo phakathi kwenu noma u4 ngoba nonke umzukulu la ekhaya ngoba kuyazala kuthiwa kubuyisimo ezinjalo eGibhithe bantu bayazalana nabantu bazalana njengamaphela kodwa ukuthi kufuneka kwenziwe iplan ukuthi labantu kufuneka bathiwe benziwe igqila kuthiwa they build abantwana bakwaIsrael bayakha inkazimulo ngoba ukugqilaza umuntu wesibusiso uma nabusisa uzubusiswe nawe ngenxa yakhe lento yazama ukuyenza angazi ubani lwana wazama ukubamba uJakobe lapha ethi ezimaqhapha ezakho eziright ezami izinto ngabonakala imali zibe maqhapha zonke namabala nezakho Jakobe ulabani isigebengu ngoba lento kaJakobe uba isigebengu into endala ayithatha komalume bakhe ulabani umalume wakhe ethezama ukumgebenga kwasho ukuthi zitholele ngoba naye wagebenga umfowabo naye kufuneka agetshelwe awuhlala 14 years ebhizi bemgebenga isigebengu ngoba kuyisigebengu uyohlangana nezinye igebengu ezigebenga kakhulu ingakho abanye bengamaphara namhlanje wagebenga ugogo wathula ugogo usuhlangene nabahlakaniphile manje uhlangane nabo kabuhlungu kanti ugogo akasekho ozobalekela ke ngoba naye wadlala ngayo umthandazo uyakusiza ukuthi ungangeni kulezo zinto ukusiza umthandazo uyakusiza uSamuel waphila phakathi kwawo amadodana kaEli ingane kamfundisi ziganga endlini kaJehova kodwa uSamuel wangaganga yena ngoba wathandazela ayiphila impilo kaNkulunkulu wahlala noNkulunkulu wafunda ethandaza kuthiwa uIsrael wambiza ngelinye ilanga uSamuel wathi Samuel amadodana akho enza izinto ezirong endlini kaJehova sesikhathele iwona wasukuma uSamuel wathi ngiyabona ikhuluma kanjena mina nithini ngami athi asinankinga nawe wena uyiphathe kahle inkinga yethu amadodana akho phathe kahle wena so sekubuyela kulokho ke bazalwane ukuthi sinenselelo njengebandla likaNkulunkulu ukuthi sifundise abantu ukuthandaza
ukushaya ithomoyila for hours and hours angeke ukusize. Ukudansa nokucula ngiyazi music industry bazalwane is shining these days. Oh, we have got wonderful singers in our country. They can sing. People can sing and they invest in music so much. But we need to teach people. Jesus was not a singer. Jesus was a man of prayer. Sifuze bathi. Wakusho njalo ekhaya. Uthi abantu wena isikhumbuzo ufuze bathi. Abantu bafuna ukubamba kahle bebona ukuthi ayiseke indlela abangakubamba ngayo. Abantu bakubuyisele eBhayibhelini bathi sikhumbuzo uJesu wayenza lento yenza uthi ukhona uJesu. Uyabona ukuthi ayibangibamba. Bangibamba bazalwane bangibamba kahle. Futhi bangibamba kamnandi ngoba ngibuza into ebhalwe eBhayibhelini ukuthi kanti wena ufuze bani uJesu wayengahambe edlala ngamantombazane. Uba lo mfuzile wena. Uthola liphi kanti wena ivangeli? Iliphi leli ogijima nalo? Umthandazo usiza kusona zonke lezi zinto ukuthi ukuhlanganisa nabantu aba-right ngesikhathi esi-right ngendlela e-right. Umthandazo ukwazi ngisho ukukhethela abantu. Unkali uba umapiko uze baze bagxeka abazali bathi hayi ukhetha abazalwane ngokanti hayi usizo umthandazo. Lo unesimo sokholwa kodwa amugwele unesimo sokholwa kodwa amugwele. Nalo uphethe nona uyafutha kodwa kunezinto nakuyena umkade nalo uthola ukuthi umthandazo bakhiphe ukuthi ayisosele wedwa ngesikhumbuzo abuye wedwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uzoyisizela wena ngoba akasekho onjengoJoseph. Akasekho. Uthi siyakuthuma bani? Ubani ozosiyela? Ngoba mase behlangene ngeke bavinjwe muntu. Mase behlangene ngesono leso basenzayo ukuthi bakhe iBhayibheli manje. Ngoba ngeke bavimba abantu base behlangene bathi lethu abantu babehlangene bangabulala umuntu ekhala ethi ngiyaxolisa bathi akafe. Washo uNkulunkulu wathi ngeke bathinte mase behlangene ake sambe sahlisa umsangano. Lo msangano esiwubona kugcwele umsangano ngoba abantu are building it for their glory. Umsangano kufika kanjalo bazalwane. Wafika kanjalo umsangano abantu bebhizi bethi bakubhoshongo. Babekhuluma ilanguage singekho isiZulu singekho isiTswana singekho isiXhosa singekho isiPedi nesingisi. Kwakhuluma one language. Njengoba ibuyile leyo nto yesingisi manje ya one language. Ukuthi sonke sikhuluma ulimi lodwa senze into eyodwa. Kodwa ke kuhle ukuhlangana bazalwane ngoba uthi uNkulunkulu masihlangene he will command the blessing. Fundisisa namhlanje besikhuluma ngama prayer dynamics bazalwane. Ukuthi kusemqoka ukuthi sifundise abantwana bethu ngomthandazo. Ngoba umthandazo awunendaba noma ngabe uwedwa noma ngabe unabantu uyakwazi ukuthandaza. uNkulunkulu akakulindi ukuthi uzube nabantu. Izimo eziningi emhlabeni ziyokuthola uwedwa. So ingakho kusemqoka ukuthi abazali bafundise ngomthando noma ngathi uyakubhora kanjani ucisha iTV neRadio kuthiwa ke sithandaza. Uthi mawuthi usuyolala kuthiwa woza sizothandaza. Uthi mawuthi uyaphuma esikole noma kuthatha itrip emndeni kuthiwa siqale sithandaza before iqala ignition yemoto kuthiwa aqale ukuthandaza. Ingane izingene lento. Umuntu omdala especially njengoba nje sinogogo nomkhulu nina access kubazukulu yonke umzali nomama nobaba basuke besemsebenzini wena usukuhleli nabo ithuba lakho lokuba ruta umthandazo futhi uyipetition masithandaza sithandaza ngokwesidingo awuthandazeli into zakho uthi uNkulunkulu buka isizwe sinjani ngicela ukuthi ungiphe amandla ukuthi ngilungise ungifundise futhi ngilungise kanjani. uNkulunkulu bese yanikeza imali akunikeze NSFAS njengoba enza nakuthina akunikeze indawo yokuhlala akunikeze provision akunikeze intubo kumele uyihambe mase kuphethe izinto provide complete ngoba umuthandazo ucelilwa phela ngokwesidingo sikaNkulunkulu. Petition ke leyo ilento abayisebenzisayo singamaphosa amabe eAmerica bathi sicelela abantu abaphuwa eSouth Africa ukuthi sicela ukuthi usinike imali engaka ukuba siyobasiza. That is why methuba inhlolo uBarack noma uTrump efika abantu abaphuwa bengasiziwe kodwa ikhishwe imali uyaqala ke manje abuza ukuthi ngoba nina nenza ipetition lokuthi niyosiza abantu why bengasizakele bese kufuneka kube khona ophendukayo ipetition. So bese ke sidinga consistency. Umthandazo you need to be consistent ukuthi ukwenza konke ngesikhathi. Mangibe njengoJesu elokhu ethandaza ehle
sa